take a gwest bukon ka gwi ka jan me ba me name akobo namane ayot namane wat name e pire gwasa me jan gwada danan ta pajuteten pajut kana ayot tieka pajut jan chaka deni spla ayo ko kor jogoman payo ko ngor katen chu manatama gwasa me ka ayot jan ta korteno panga jama pan jan gwada danan chama deni ssp diap ka chaka joch no kam dien awe bor gwada me bor jan ping gwada men bor ja ping gwasa me bor jan me mi jena doro chalga me pire ke mi china ban go bana ban chalela waran hello pajut yang gwada mo du padye jana ku jamane name ayom name du payel name panyagor ka kongor biyo ben ka jongle gwasa me jale ben ka kolmare jana kolmare bishuban bor ala bishuban ka jan bor la bor town fine so jan distance me mi kon mo gwata me jan gwata me ben ke ran yalla ben doro chalga me bor no mi cha to gwasa me alo te ka yorin tama no ka cha gwata me cha ja ka fedini spla anyo de ala gwamane cha jona kanetin kontila de ni wudo me chalka me johnson lo nyakande ka ore de kula bende dongde ka waka wat no ke de kan point de ayode kan kaftelo den cha kula jojok so shika retreat kana ngojalo jena wona bor tama jan gwada dana wona long ten bicho gujija gwada me akobo nana long mi nen yan distant yen kan wat no take a distance di ke mi jenu wi ngo jaten golo bu ka pere so nana long take a distance di long so now and kur gwasa me alaji sspdf kan gor kan jeno de kan na de kan ko mo de kan mo palanga ta but cha ga nyom lo ke jog roi na lo ne ideal ring na ko direction waka dar shal ka me bor ko bor jen do badana we ke juba mi sho gwe jen gwada wi ke juba jen bor gwa mi ne ideal chi ko put bor kan de content la sspdf we na ka jang kan all of them jen doro me ne bugaring tana wo jen bor mi sho we ke juba ana ke mi gor jen wi ka capture si dum juba jen do ba me ne te pin na pinga jagwa ta me ne take a gwest